urumva umugabo bwari bwakize bansengeye nakize kubikirage byashize kubikimeme byashize navuze mu ngambi cyari bimaze kuba nkakamenyero kumva ngo KOFFI yahwereye niyangwara yiyo harimo kumbika ngo nafuye Yesuwe koma iyo sinoma zinga ntagira muri koma amaserumu yari menshi mu maboko yombi mu mutwe nari mfite amaserumu ndimwe amasonde ahantu hose mutahumekera ari wowe wenyine usigaye njye nusigaye nyine ndishura sanga bacu namaze gucikana ndabaza wundi ari he barangwa ngo iwe yacikanye cagihe umukiriri ya rabote bazanye umuramba mu nyuma baratwakira tuja muri koma namaze muri koma amezi 2 Ndabara mukije nshuti namwe bakunzi ba Intahe TV aho muri hose nizere ko mumeze neza ko bitameze neza naho mbanda ndababwira nti mwihangane Kristo ni nyishu kuri mwese nkuko mubona rero no munsi twatewe uteka no kuronka umutumire wacu mwiza cyane KOFFI RUBERANGEYO akaba agiye kubitubwira intahe ikomeye cyane yaranze ubuzima bwiwe ndabasaba kugira ngo muze kumukurikirana avec plus d'attention ariko rero mbere ko dutangura ndabasaba ko subscribe channel like kuri wowe tarabikora ku ma réseaux sociaux yacu yose ha Facebook, Instagram na Twitter hose niho turi kaze bakonze kaze KOFFI merci ya twari tumaze iminsi tukurondera bikanka ukindi gihe ugasanga natwe nitwe twabaye surchargé ariko turaryohewe cyane ko Imana iduhaye occasion yo kuvugana nawe Imana ishimwe cyane ya reka nyemera ndakubwira ko berewe uraberewe cyane ya bimeze neza muhira bimeze neza cyane size bameze neza bameze neza kandi urubatse nani madame ameze neza cyane na bebe nimba hari n'amahoro ameze neza arahari cool nkuko rero no musi wavyumvise dukeneye kumva intahe yawe je nagumye numva abantu bavuga ati KOFFI burya rero ntumubone kujya afite intahe ikomeye je nanje simenye intahe yawe ça porte sur quoi principalement intahe yanje kuko babikubwiye nivyo ni intahe byambaye mu buzima mu rugendo rwo gusenga ariko unyemerere gato mbere ko dutangura tubanze twidondore KOFFI ninde d'abord ku batamuzi KOFFI niyo mazina yanje papa na mama banyise mvuka na mazina yanje banyita RUBERANGEYO KOFFI niyo mazina yiwanje nkorera umurimo muri KDP Bujumbura mu bwiza kujya kabiri nimero ya 4 niyo nsengera pastor wanje ni Ferdinand na bishop wa igiriza yiwacu Okay ivyaranze ubuzima bwawe aho abantu bavuga ati intahe ya KOFFI irakwiye kuba partage kugira ngo ifashe imitima ya benshi intahe ya porta sur quoi sinomenye ukuntu no bisigura kugira ngo Okay, chudehula rero kugira vyorohe. Uzumve. Ego. Ariko intahe yanje cyane kuye ku buzima byambayeho mu gihe naronka impano cyangwa se ingabire. Niho havuye ibyo bintu byose kugira ngo habe kugeragezwa n'ibintu runaka. Yes. Ego nibaza ko banze ukaintroduire d'abord ku buzima bwawe bwatanguye hanyuma tukaca tuja mu ntahe proprement dit. Urakoze cyane ego musanzwe banyita KOFFI mazina yaje mwayumvishije ego nawe rankorera umurimo w'Imana mu ikambi y'Ibwagiriza ego muri Methodiste Libre twari umugwe w'abaririmbyi babana musingi niko novyita abana mu ikorari ntoya niho twatangiye turirimba turabaririmbyi umugwe aririmbyi turirimba mu nyuma muri uwo mugo kuririmba tugasenga turangije kuba abanyamasengesho tugasenga kandi turirimba turi muri uwo mugwi Imana iza kudufasha itanga ingabire muri abo Imana yagire neza nanjira nizere niko novyita ingira inshuti yayo inshuti n'Imana Imana iranizera impingabire mu gihe nabonye ingabire mu busanzwe ubonye ingabire haba kugeragezwa haba ibintu satani atishimira ura satani ntazakenera ko umuntu yogira ingabire ntazakenera ko uyobona abantu bamugwanya
kandi ura shitani ntabwo urujya tubona undi ufite amahembe kugira batubwiye ngo shitani umuntu ufite ibihembe ngo mubi ngo ufite ibyinyo burya bakutwereka idese umuntu akiri umwana batwereka idese cya shitani ngo nuko ateye oya shitani siko ateye shitani umuntu mwiza azari umuntu mwiza ari umukobwa mwiza aciye mu mukobwa akaza ari umuhungu mwiza aciye mu bahungu aciye mu bagabo azari umuntu mwiza kandi akaza afite amagambo aryoshye cyane uwo niwe shitani agaca mu bantu afite abantu akoresha coga muri methodiste no twakoraga umurimo ndibuka ko watangiye kuzana umurimo w'amanyamasengesho ni umungu witwaga Gasore Runyambo ari muri Amerika turatangira turasenga Imana itanga ingabire twabaga mu bwagiriza dusenga Imana igakora ibitangaza tugasengera abantu bagakira abadayimoni bagahunga ariko ibyo byose twishimiraga ko tuzoja mu ijuru nibyo twishimiraga ingabire twishimaga ko turi inshuti n'Imana muramuzi muri inshuti n'umuntu wishimira ko muri inshuti nayo twishimira bya bintu aguha kwambarana nawe kuba mukorana ubusabane bwo gukora ibindi bintu wishimira ubushuti wewe nawe mwagiranye conversation mufitanye wewe nawe mu nyuma maze kuronka ingabire Imana yampaye ingabire ya ushamburizi niyo ngabire naronse ko ngubwo ariko nyibona ntazi icyo arico umunsi wa mbere ndibukana twari dutaramye inza kubona abantu badutaramiye inza kubona ikintu inyoni ndetse kwiniki mbona umuntu afite inyoni ko mbana nibona niki ngasiguza umuhungu bita mucumuranyana niyo twari kumwe ko ndabona inyoni niki tiyo ni pepo tiyo ni pepo ndetse ipepo niki numva nari umwana muto cyane muto taramye ikintu na kimwe ubwo turayifata mu nyuma batangira kunyigisha ni kubaza berekwa ndiga ariko haba intambara zikomeye haba kugeragezwa n'abakozi bo mu rushengero kugeragezwa n'abakirisitu nyabihuru none barasara bose bampurizaho rero kugeragezwa ngo ndibuka ko hari kuri Noel twari kuri Noel umuriro watsi kwa tuva amasengesho twakije umuriro muri Noel nicoge natamuze kuri podium nsimze kubisa pe mwagiye kuri podium numva ijwi riragenda imbikirage nava ngo simbaye gute ndagerageza kuri mani mzakunda mva kuri podium ndaza nururutse kuri podium ndagerageza kumva ko novuga birananirana ndasohoka ndamanuka kuri ko no rero bwa grisade abahazi muri methodiste bwa grisade ndagerageza ndataha umusozi twazamuka kuvugira ku ishengero wacu ndetse n'imvura yamfatiye hepfo y'ishengero ry'iwacu rya methodiste numva meze nabi ndashika ku mombi niyo nahirukiye ubwenge ndawera nzanibuka umuhungu umwe waje kumbwira amakuru ko yaje kuza kwa Gasore aje ku mahombi asanga nahwereye aratabaza abantu baraza bajana mu Ruyigi ku province ya Ruyigi ku bitaro baragerageza birananirana naje guhembuka nsanga ntari kuvuga mbikiragege kitari gitoya Imana iza kumfasha mu buryo bwayo mu mbaraga za n'ubushobozi bwayo sino kuvuga ko nari kintu nakoze ntasho usibiza gusimba baze z'Imana nibwo haje gupfa umwana w'abasita wa umwana wa Bozera wasita muri quartier 12 nibwo yapfuye hari umugabo bita Kidumu Felix bamuzi nje mwita papa kuri ubu ngubu kugira ngo nangumenye nibwo yaje ku kiriyo ajeje ku kiriyo nibwo Imana yamuciyemwo yasanze bari abantu bari mwihudu bamaze gihe bansengera baragerageje bizanananiranye arahagera Imana iramukoresha akora gahunda Imana yamubwiye inza kuvuga mara kuvuga inza kuvuga ariko ndi ikimuga uri kimuga narabaye paraliza kuguru ku buryo ngendera ku kibando urumva nageze ahantu hamwe niyumvira nkiyaba nari mfuye urumva Imana yakukijije kubikimeme hazi ngindi kibazo none nza kubikimuga Imana iramfasha baransengera nabyo ndakira nza gukira Imana ikora ibitangaza muri ubwo buryo bura mu buzima Satani yanga umuntu ufite ingabire Satani yanga umuntu umugwanya kandi abantu buriye bagwanya umuntu ufite ingabire sindasobanuka ico kintu cyane impamvu banga umuntu ufite ingabire ninko kwanga umuganga niko nobyita abantu buriya banga gukira bakemera gupfa isi none kubwira umuntu ngo kira ni nkaho mumubwiye nabi abantu barabifuza gupfa mu buzima
bifuza gukira kandi buriya gukira tuzi ni ukuja muri Yesu Bwana sifiwe amen ni ukuja muri Yesu buriya abantu bashobora ngo iva mu byurimo iva mu cyaha runaka ni nkaho umututse ni nkaho umubwiye nabi umubwiye ngo ija muri Yesu ni nkaho umubwiye ngo pfa ariko batazi ko ari ubugingo buri bakumva ko guma mu byaha ari bwo bugingo reka mabwira ko jewe nawe nizo ngorane bituvuye mu gusenga satani aragerageza ariko Imana yo mu ijuru kuko ari inyamaboko kuko Imana iyo yari mu kuboko kwayo kuza kuremerera abanzi kuko kw'Imana kuremerera abanzi cyo gihe inza gukira maze gukira cyo gihe naje kugira ikibazo cy'umuryango ngira ikibazo cy'ishengero abakozi twahuzaga mu rushengero abenshi twaro mu makimbukane y'amagambo ngo wewe ngo imwana ngo ibyarimwo ngo ibyo gushambura ngo yayengo sivyo akaza amagambo ashana intege bakambwira ngo ibingibi ngo twarabikoze natwe mu mirongo ingahe ariko mu buzima umuntu utazakwereka ikintu yashoboye azokwereka icyo yananiwe isi ya none turimo nta muntu wakwereka ikintu ashoboye azakwereka icyo yananiwe kugira ngo nawe ucike intege azabwira ngo nigeze gushambura ndananiwe ntakubwira ko naje nigeze gushambura komeza ahari Imana izogufasha akakwereka ibyo yananiwe ntakwereka ibyo yashoboye Bwana sifuwe sana rero abadutegera abadukurikirana ndakubwira ijambo rimwe uzokubwira ijambo yananiwe wo n'umwanzi satani azawe yamuciyemo ahubwo uzokubwira ijambo yashoboye mu buzima wo ngo uzomenye ko Imana yamutumye yamurungitse bura mu buzima abantu ducana intege akakwereka ikintu yananiwe ntakwereka ikintu yashoboye abo bantu nibo buzuye mu isi niba bemera ko dupfa ntibemere ko dukira abo bantu nibo buzuye mu isi hari abantu bakubwira ibintu bashoboye abenshi batubwira ikintu bananiwe ico gihe maze ugwa n'intambara z'umuryango n'izitorero bambwira ngo reka ibintu byo gushamburiya reka uzo bintu by'ingabire ingabire ngo izisenya imiryango ni kunyina ziko babyita rero tuko ari ingabire y'Imana Yesu des alavari ico kintu cishise umuryango ukazuzanga urumva ngo ngwiso ngo yabayeho gurutse bakatwereka bakaka bamushenge bamuyomba bagatwereka babinaniwe ntibatwereka babishoboye ntibatwereka bayiriya ntibatwereka ba Inoki ntibatwereka ba Ibrahimu ntibatwereka abagabo bahagaze mu by'Imana bakabinesha ntibatwereka ba Daniel bakatwereka ngo runaka ngo yegeze kuguruka ku musozi ngo ari kubungu yaranebwe yabivuyemo abagabo ntibatwereka ba Daniel bakatwereka abagabo babivuyemo Bwana sifiwe abakobwa uriya ushaka umuntu wa mbere uzugerageza uwundi ni umuntu ukwereka ibyananiranye ntakwereka ibyashobotse cyo kimujya ukanyereka ngo reka ibingibi ngo ngisobanyo bigiyemo ngo biramunanira ngo nyokore mabigiyemo arabinanira mu ikanisa abantu bose twarabaye abanzi ariko ndakomera abantu bakaza bakangendera bakanyereka inzira impano zikoreshwa gutya bayikoresha muri ubu buryo bayikoresha muri uyu mwanya Imana irafasha ubwo nibwo umuryango waje kwiga bajana ibikavu n'uvuga basa nkaho bampungishije kuncamake mu bwagiriza ari yanananiye umunsi nagwaye nagiye mu rugi nagiye mu rugi wari wakize bwa bumuga urumva umuga bwari bwakize basengeye nakize kubikirage byashize ikimeme byashize navuze nabaye muzima baravuga ngo uyu mwana azosiga gahangana reka tumuhungishe ndagenda nje kwa sister mpageze uri abanyamasengesho n'abana beza wanga abanyamasengesho sinzi ikintu bukunda mu buzima sinzi ikintu bukunda mu buzima n'abatabazi muri make n'abatabazi n'abana beza n'abantu bagira ubushuti n'abantu bazamenyana byihuse buri abantu bazamenyana byihuse n'abamwe abantu bamwe itabi n'abasirikare n'abanyamasengesho abacuruzi kumenyana si cyane nibo bantu nasanzwe batazamenyanya vuba ariko basoda n'abamwe bitabi n'abanyamasengesho so dukunda kumenyana vuba nahise bukavuke n'amambura n'abahungu babiri b'abanyarwanda bavuka za Kamembe duhura n'abaza biga kuri Université y'ESP niho twahuriye nabo duhura mu rusengero twasengeramo ngo ni Agape kuri kopere ya kera bahazi ibukavu duhura nabo tugasenga twamadura turamenyana bapfe kumuna bati we twakubonye tubona ni nkaho ufite igitaramo naje nkunda igitaramo cyane urumva tubaye abagenzi bakaza mu rugo iwacu naje nkaje iwabo tuba abagenzi cyane urumva bari abanyeshuri ariko kenshi naje muri fo iwabo nkarara yunkamara igihe tukaje mu mombi tukaje gusenga tukaje ku misozi tukaje kuri Lake Kivu tukaje Nyangezi mu gitaramo mu mugwara urumva twarataramanaga cyane umunsi umwe turi twari mu masengesho kuri Lake Kivu kandi dufite amasengesho kuja mu mazi ubwo turi mu masengesho y'imisi 3 n'Imana yadutumye idutuma Labote
labote niho amabanki nkuru ya Bukavu bahazi nko umuryi niko no byita ahantu hari banki nkuru y'igihugu ya province niho haba hari umuryi Imana iradutuma hari ahantu hari Imana tugati mugende kunzu runaka murasanga ifusi paritse imbere ico gipango itera tugaco gipango kirimo bleu hariho nyine ibara ryera n'irya bleu taho ngaho niho mwishire muri ico gipango ni inzu y'etage yari inzu y'etage ndende cyane tumungu mu mwishiremo hari umwana ugwaye mugende mu muramusengerera akira ata muntu numwe muhazi ta muntu numwe tuhazi nta habe numwe ukwe gusa ko Imana yavuze iryo bara igipango kirera kigira nibara rya bleu turagenda tuma dufata imodoka turagenda dushike dusanga yafusi paritsa imbere y'ico gipango dusanga ico gipango kirera gifite nibara rya bleu turinjira turakomanga dusanga ari umusiti turadodora bakongoma n'abantu bagira nkakantu ati mushaka iki dushaka abamuntu ngo tubona umugore ari hejuru ku etage araduhamanga umuntu atafuta nini na kagaye kenshi Imana yadutumye nije wamushire kuboko n'amavuga Imana yadutumye ati muno hanimo umwana ugwaye arimo cyangwe ntarimo mbona aritse tangira kwika aratubwira ngo karibu aratwiyegereza turinjira tumaze kwinjira dusanga umwana abageze mu ibagiro cyangwa se muri salle de couchement mu rurimi rw'ifaransa kugira ngo wacu bizashaka nko gusigurika nabi oya ni salle d'accouchement ko nyene barabyumva abamwe dutanda tugira amapine cyangwa se muri koma harimo dupotanda dufite amapine bafungira abantu kamaboko n'amaguru dusanga umwana afite ugatandira amaze imyaka 7 agwaye ingwara y'ibisazi imyaka 7 Yesu yari umwana w'umukobwa urumva yarageze mu myaka 15 ni myaka yaragamaze nyine kuba nyine agakumi turinjira dusanga numwaba none bajanye mu Buhinde bajanye birananirana n'umwana nyine w'umukiri turinjira turamusengera Imana iduhetiza ibihe Imana iratwitiza mu minota ingahe arakira amaze gukira umwana yakize abarinje kandi je wari mutya mu bandi yavuga ngo papa yamanyitase mwana we bana zifiwe AMEZI bana nitangaza nije yise yitase ngo papa ngo nilikuwaka wapi ndamubwira ati mwana wanje twari kumwe cugenda kazamvuga igiswahili cyane ubu kimaze gushira kubera kubana mu Burundi yego bitamubwira ngo twari kumwe ntawaruri ntwanda ko turi kumwe ngo apana papa ngo mbone kwa mu makaburi ndamwata apana ndamwata twari kumwe ntabwo ari kutuburi ngo ngubwo ndamuganiriza yamanegera cyane afata nkasi urumva yakiza avuga anyitase mu nyuma nyina abonye umwana akize turamuhambura umwana bamuzima tuja muri salo nyina avuza induru isabaraje imodoka bakongomana imiziki yabo barakije imodoka ibirinji ifite ibya primus amafanta naho akaba hari umupangayi uri mu etage yo munsi nyina aramubwira ati zamuka twari mu etage ya kane nyina aramubwira ati zamuka nyina w'umwana abwira umupangayi niwe wari nyine rupango ni wari boss zamuka ruguje ku serva bashitsira hejuru njewe ko ndumva sinzi ukuntu mese urumva arafite ibyishimo yego wo mupanga yaraza dufata ikinza mwasitiro twese twamwe amasitiro aho ngaho yaradusukiye umva twari muri mudu y'umwana kwa tumubaza ko ngubwo atwajije turamwa numva jewe nari mvuye mu nkambi nari ntaramenya ifanta cyane ifanta nyine bukeye ariko bacu bari bamaze iminsi ngo mu gisagara hari ukuntu bazamwa ifanta nko kudusumbza abantu mu gisagara bamwa nyinshi namwe ifanta imwe mu minota mikeya umuntu wacu yikubisase nibiki bigenze gute mukanya tumbona urufuro ruraje numva mu nda sinzi ukuntu mbaye naho nayiruka ubwenge naho sinumubwira ngo byagenze gute nawe nanje byamenye bari aho ngaho kuri hotel mu nyuma nibwo aje kutubwira maze gukira batujana kuri generale Kadutu ni batujanye badushira aho ngaho n'ibindi bitaro bazaniranye tubantu murazana bafu tubagire gute mu nyuma baratwakira tuja muri koma namaze muri koma amezi 2 yarashize ndi muri koma wacu ngo yashize yayisafa aho ngaho ubundi noneho twabanye muri koma turabana naje kwicura mpembuka sanga wacu karavuze induru
bakaza banyita Dani ya ari gutaka ndicura. Mwese muri mu bitaro muri batatu. Umwe yari yapfuye. Uwundi nawe nasanze ari gutaka. Dani nawe ari kumfiro. Numva ari kumfiro ari gutaka. Nibwo yahise akuramo gakoma. Imana ishimwe cyane. Ihimbaza. N'ubundi acakagira. Komera cyane. Nza nkagendana. Yarambwiye ngo ngusigi kandi uretse ndanambara igikoma ariko utekereze kukansigira. Wakazanye none tukara. Nza nkagendana sinogasiga. Yo. Kaba nza nkagendana cyane. Kano gakoma harabahava bibaza ngo nutuntu abantu bagendana ngo kugira ngo bari protege. Ngaka. Ako niko mugenzi wawe yagusigiye. Aka gakoma ni mugenzi wanje wakansigiye depuis 2016. Depuis 2016 ndachaka gendana. 2015 nibwo twagizwe ibibazo. Ndachaka gendana ngaka. Gashi narambaye kare karacika ndi mu gitaramo. Ndavangwa ku masino gata. Inza ngacunga gusumba ibindi bintu. Ubwo ngubwo nibwo nasanzwe wacu ari gutaka aracikana. Dr. arambwira ngo nurira na urapfa. Nturire. Yesu. Nasanzwe amasonde arenga 10. Amaserumu yarandimwe amaserumu yari menshi. Mu maboko yombi mu mutwe nari mfite amaserumu ndimwe amasonde ahantu hose mutahumekera. Ari wowe wonyene usigaye. Njye nusigaye nyine. Ndicura sanga bacu ubwo baramaze gucikana ndabaza wundi ari he barangwa ngo iwe yacikanye cyagihe mu kiriri ya rabote bazanye umuramba. Ibi ni biki? Mu nyuma ndihangana ndikomeza wacha mujana muri moruge hari kunza nibuka hari kuwa kane hani nko masasa bagucya zanibuka mu nyuma Dr. arankavaringa aranganiriza mpaka saringi yaranihanganisha mu nyuma nkukuza kuba mwinshi bankuramwo byabuzoma n'amasonde babinkuramwo mu nyuma nibwo baje kunkuramwo amasonde kunko mu gatondo kare kana gatanu bankuramwo sonde nirwa aho ngaho baravuga ngo kuwa gatandatu bazokura amaziko ndombwira ngo nzoja ku maziko banza kunyangira ngo takunogenda ngo munda ngo marano arononekaye stoma bintu zarononekaye munda none niki kiyaba nari kaza nifuza gupfa basi merenka sigaye yabacu bafwe twari kumwe uko nyine sigaye nyine none nategereza ukuntu uzoteseka ibintu munda byarononekaye nategereza ubo bane nzogira abacu barapfa igikomere mfite c'abacu ngaswa kagira igikomere cyo munda ibintu zononekaye kuva none nta buzima mfite. Dr. arankavaringa aranganiriza mbwira ampeza kasaringi mu nyuma ndaza kubyumva ndabyakira kwa gatandatu nibwo twambutse tuja Kamembe kubahamba naje wafashe ijambo rinini cyane nane cyo gukinga nari ubukinga bumwe zashiramwe abantu bagufunga nibyo banshizemo ndagenda muri ambulance imirambo iri inyuma turagenda turambuka mpamya basho kunda nishoboye Imana aho bari mbifurije ko ridashira Imana ikomeze biteho yego cyane mu nyuma umwe ari kinege kandi wihangana ukomere tese Mana uno mungu w'ikinege wishe mwacu mama yabza abahungu barindwe arafa mama wacu afite batatu urumva turabahungu 10 mu bahungu 10 jewe nije ubonye ko nosiga no mungu umwe nyine yarafite nije ubonye ngo rusiga nishoga nabwo Imana ati Imana urumuhemu yo urahimutse ariko namatakira ngoye muri Imana igira nikinya nishoga navuze ngo Imana nikinya Imana ntizikangwa ngo nguru umubyeyi nguribarutse ngutinya kuvuga ngo yosiga uruyoro ruzosigara nande izayicanye nawo umwana uruyoro gasigara gumunsi umwe ntizitinya ngo nyina w'umwana ngo yabuza ngo afite imbabazi izayica umwana igasigara nyina wenyine
ikora ivyishaka ntizigira ubwo ngo umuntu ngo numugeni ngo reka base banza byare iza yica umugabo ikagusiga mu mbere ukiri umugeni Imana igira ibintu bitameze nk'ibyacu nk'iby'abantu kandi ibyo dutekerezaho ni byiza byose uzuzanye umumubano washize ugasanga ibyo yakoze ni byiza byari byiza ndababara nduka Imana sinogwitutse natutse Imana ibintu zo gusenga nibiki ibingibi nagiyemo bijya nyine bagumye bambura abazayifu bambwira ngo reka gusenga bino bintu bizokwisha umuryango warambwiye wacara umugani wazo waca ngo unyanga kumva ntiyaze no kubona ndavuga ati kwera ndabonye izo bambujije sinobwira ukuntu nari imeze uwo munsi kuwa gatandatu tuvuye ku maziko ndataha nashikiye mu bitaro ndatekereza noneho barambwira ngo sinzorya umutsima tuzomwa amata tuzomwa ifanta tuzorya ikindi kintu uzazurya ni ikirayi kimwe ku munsi nawe ugapanaga buri kanya ikirayi gitetse mu mazi kitarimwo amavuta kitarimwo umunyu conyine nico nzanzanira ku munsi Imana irafashe ndavuga ngo hayizuru ntaco bitwaye ico Imana yakoze irahemutse natutse Imana sinokubwira ndangije mbwira nicogeye mu rugo nababwiye ngo ndatashe nje kugwa mu bana bazobone basa umurambo Ukava ndaza ndambuka inzi Burundi ndazamuka mu nkambi wa mugwi nanone urasubira nyakira wabaririmbye waransengeye umwaririmba mukera wonaririmba ngo ni Loange niko bayitaga ikora ry'abana muri Methodiste ndashimira President Shiraka hari ndashimira bagwa gasore twagiye tubana muri yo korari Imana ibamugisha banyitaye ko bashoboye tugatarama bakansengera nari umugwayi najaga mu ruyigo umunsi ku munsi mu ngambi byari maze kuba nkakamenyero kumva ngo KOFFI yahwereye niyangwara yiyo harimo kumbika ngo napfuye Yesuwe koma iyo sinomaze inga ntagiye muri koma Imana irafasha Imana yo mu ijuru ihabwa icubahiro kandi nasabye imbaraga ati Imana imigambi yawe kuri jewe ni myiza ico gihe wari waramaze kubaka canke nari ntarubaka wari utarubaka nari umusiribateri magambo magufi nari ingaragu mu nyuma bandasi turasenga inzanibuka twari dutaramye umunsi wa gatanu gasambi gutya za nijoro numva telefone irasonye ngira telefone ya duto gutya ya mato numva telefone irasonye nimero zo mu Rwanda Christophe numva rampamaga sinzi kubunyine ukakicibuka ariko nje ndamwubaha Imana umugisha umukozi Imana Christophe wo mu Rwanda wo muri Calvary cyo yarakiba muri Foursquare niyo akazasengera numva rampamagaye ngo Imana yatubwiye turi mu gitaramo ngo uzoje muri muzovu ngo nuzokirira arakupa ibas ibintu nibiki namanizera nyande gupfa narafuye nzoja muri zofu izo nimero ntimwari musanzwe muvugana n'ubundi turavugana nawe so tuvugana uwo mubaza ati KOFFI ninde ntanzi uzomurondera umushimire cyane kabisa nzomushimira nza ndamusabira aho nstaramye nzambwira Imana ngo zigira Christophe neza nzamusabira ku Mana mu nyuma ndabyizera buriya mu buzima ari abantu isi ifuye none isi nimba ifuye kubera ko kutumvira ijwi ry'Imana hari abantu badashumvira bakumva ariko ntimumvira buriya kumva ni kimwe no kumvira ni ikindi kandi kumvira biraruta kumva akuvuga ngo wumve ntimumvire basi woreka no kumva mu nyuma ndumvira ijwi mbwira sister mushiki wanje Imana yavuze ngo nzoja muri nzovu sinubabwira umuri warase mu rugo ko farasaze twakuje gusenga ubikimeme uratugoye ubikimuga uratugoye mu nyuma turakubuza ibuka avugiye uratunanira ushikugurira ibibazo ibyo gusenga byawe none umva kandi ngugiye muri nzovu ufite ubwenge mu nyuma Imana irafasha barabyumva ndababwira ngo nimba ari umurambo mukeneye murabona ariko nimba ari kuja muri nzovu ntawo mpagarika Imana iramfasha ndagenda nshitsa uvira kandi ukundagenda cyangwa uwo ntakarito mfite amagenda ndambuka douane y'abarundi ndambuka douane y'abakongomani
ndahuruka akavimvira dufata moto tugera kuri Murongwe turagenda kuri Murongwe tugera ahantu bazafatira imodoka zija ruguru mu Minembwe sanga hasigaye twashitse ku mugoroba wa joro sanga hasigaye igifuso kimwe c'umukongomani bita ngo ni hasigaye umwanya umwe inyuma imbere muri kabine w'umuntu umwe